Korbiang long lapen di mahasa long ria long kedo lang pi dihangi rural bank amen ke lar chekroi dun thek kesing long pho Korbiang long district congress committee pen minimum income guarantee scheme alang pen birda mai ke pha West Korbiang long along BJP akimi akeban alam pen kachetonte mai phorun terang pen aning ke phophealam kapacheta Kardom ada birta long pen ili birta than bang sami Monica milikpi non birtang ton pen arjuik tha Korbiang long di Mahasau district kedolang pi dihangi rural bank ningkan kon pen lone kedotang data phi non ke bangji jami chikloni phai siar ni pen langpi dihangi rural bank pen Assam Gramin Vikas Bank pomen kelar ponji puke Korbiang long lapen di Mahasau long kese hin pen kachedon nun thek the birta there poni phai inkoira ner keparni card news asa hemalong birta na pale Korbiang long lapen di Mahasau long ke 6 schedule angkang pina lasi lapusana men na kelar ke kese hin ben asap tak roi don thek the langpi lake Korbiang long along alang roi kachethang klong alang roi amen lapen dihangi lake di Mahasau long kachethang klong alang roi amen lasi lapuson langpi dihangi rural bank pen Assam Gramin Vikas Bank kelarpon ke asap sota kese hin pen ke kroi dun thek the anparta kese hin pen Korbiang long Assam Gramin Vikas Bank atar pang thek nangke taranta kese hin pen kapahino asai kedeng pon padu Tole song ta hemong president kyang kapdo ladang ke itu nong hedjong itu Assam Gramin Vikas Bank Korbiang long itu nang dobong edang tang 36 years pen itu LDRB amen kita pray to amen pen itu ga ningkang samse hasu te paklang pati kan athema itum kado eta me tini lo je lasu putha nong Korbiang long arat mate di Mahasau ra lasu putha ne ningkang samse te paklang do aso LDRB bank amen bangel de je idam tang 36 years frank itu state bank itu sponsorship kurisi je badak gitu arala tumhat kitu kelak arat tumhat bidin so pen jo aso alang ha sorat tum lasu bank na war sai ka chena ko ne si dada alang tum si sponsor kuri pen LDRB bank da establishment pa kurilo tapen lasu LDRB bank amen nang ka chelong la bang lang pi bang la bang kar amen la bang itu dehangji la bang itu di Mahasau long itu kili bom malang roi amen asi la long la hini amen itu cerap si lasu LDRB bank nang man la pen ge itu kicine la mang la je lasu LDRB bank mang still profit making institution asal sila so abeng mang nama la pange rat tum samela so long jete kibi kithi kiduk kelak arat tum tala so abeng Korbiang long district congress committee pen therepo inquiry ner keparni methang sai hemalong birta mai phasi minimum income guarantee scheme aputhak pherang ke phan than pachini Congress amai phu Rahul Gandhi pen minimum income guarantee scheme mate न्यूनतम आयोजना alam pachathang data phi la sowar sai puthak rada phan kapachini ji aphan pura Korbiang long district congress committee pen therepo inquiry ner cap arni dipu methang sai hemalong birta amai phasi pherang ke phan than pachini Congress amai phu Gandhi pen kapachatak atengke न्यूनतम आयोजना lake kiduka hem tuna phan kapanong isi ke thedung awar sai La sowar saipen ningkan isialong suri troxicab rahini atangka longji. न्यूनतम आयोजना suri troxicab rahini atangka kuti inkoira phora daphan panong pon lopus DCC amai phu biren sing inti lapenari sangho atum birta amai along pachata. Itu amar dole campaign kadai ko ittadi. As per AICC और APC direction mote jasa api evaluation देखो आमी कैंपेन को थ्रू मॉडल कमिटी साधारण 26 টা আছে তার ভিতরটা আমরা ইস করবেন না প্রত্যেক মডেল কমিটি হবো রিয়েল ক্যাম্পেইন কমিটি অফ দ্যাট মানে হচ্ছে মডেল কমিটি BJP West Korbiang long district amai phu arun terang pen BJP akimi lapena ke ban ke plak pu koi PC pherang ke angno aning kipung chapaklang pusi baithalang sopen nilituma pherang ke karniu salong birdanang pale Korbiang long Autonomous Council ke charia ki theki dingatum BJP ke bana kimi pu plaksi BJP West Korbiang long district aphan plagaret pu Solajong West Korbiang long district amai phu arun terang pen aning kipung alam the pherang ke aphan than pachini ji yar poda moi amar
অটোনমাস কাউন্সিল মুৰব্বী মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ তেখেতৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা অলপ ডিপলি চিন্তা চৰ্চা কৰি যাতে যেন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তাবিলাকক প্ৰাধান্য দিবৰ কাৰণে তেখেতে চিন্তা চৰ্চা কৰক যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে ধৰক যিকেইটা 1 লাখ কাৰ্যকৰ্তা আছে দলৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাক তেওঁলোকে তাৰ বিকল্প ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলগীয়া বাধ্যতা যাতে নকৰে গতিকে সময় থাকোঁতে মানে এইবিলাক বস্তুকেইটা সকলো মানে মিটাব লাগে Maipu terang pen akoi ki pia tengke theri point kora choksiarni men ka je thapmati nomination alok ke jogahut West Karbi Anglong district amai phu phan parjuje nomination alok ke jogahut BJP lama antari re Karbi Anglong Tourist Council ke themate jalina tum West Karbi Anglong along ke do lak isi BJP claim bang phan panu kokputa Maipu terang asangho pherang ke ang no ningje বিগত যিবিলাক বছৰ 1,89,000 যিটো আমাৰ বিজেপি অন্তৰৰ পৰা ভাল পোৱা যিকেইটা ভোটাৰে হওক বা কাৰ্যকৰ্তা সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তা যিবিলাক বিজেপিৰ লগত লাগি থকাৰ এই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আজিলৈকে বিভিন্ন ছাইডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ধৰক নিবনুৱা আপোনাৰ চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক কাম কাজ ক্ষেত্ৰতে হওক দৰাচলতে মই ক'বলৈ যাওঁ 1,89,000 ভিতৰত বৰ্তমান আজি ডেটলৈকে আজি তাৰিখলৈকে মাত্ৰ গোটেই দুইখন জিলা মিলাই পেলাই 89,000 কাৰ্যকৰ্তাসকলে নিশ্চয় কিবা কিবি অলপ কিবা হ'লে পাই আছে বাকী 1 লাখ কাৰ্যকৰ্তা এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে alangli ningje thulo farukre sir kebra thoksi kebra trok aning kan pen BJP along kacharap lak isiarat phan varsai pipe আমি বিচাৰো তেতিয়াহ'লে সেই 1 লাখ পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা যিহেতু হুদুৰ মোৰ লগতে 1996 পৰা লাগি থাকি আজি পৰ্যন্তলৈকে দলৰ লগত বা মোৰ লগতে আছে সেইকেইটা কাৰ্যকৰ্তাসকলক তাৰমানে চোৱাচিতা কৰিব লাগে তেওঁলোকক প্ৰাধান্য দিব লাগে এটা কি তেওঁলোকক প্ৰাধান্য দিয়া নাই নেকি আজি পৰ্যন্তলৈকে তেওঁলোকে একো মানে প্ৰাধান্য পোৱাই নাই প্ৰাধান্য দিয়া নাই অটোনমাস কাউন্সিল অথৰিটি গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ যোগেদি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল যিটো মুৰব্বী তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে এতিয়াও টাইম আছে সময় আছে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰা অলপ পৰিৱৰ্তন হৈ আহক এজন মানে মুৰব্বী ফালৰ পৰা যাতে কোনোবা যে টেলিফোন কল বা কিবা যে আপুনিও প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব বা কালিলৈ ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰৰ সন্মুখত একজন মানুহ যাব লাগিব সেইবিলাক কোনো মানে খবৰ খাতি পোৱা নাই হয় মই আছিলোঁ ডিপুটি সেইটোলৈ মানে দুখ প্ৰকাশ দলৰ হৈ পেলাই মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ নন মলম সপৰফান বিৰটা মহিন্তম পনিকসিনা kan kre silo vot ke jokta nilikai ta mathadam niliki piagot lakha pondoma kalite nilike berate machine along clamp pameloma nilikai ta mathadam ke joka tengpen ke patini avar sai doma ningke hanga bang phophat ke joka vot klodam lo puang thek doma ningke hanga party aphan kachiki klong isia kimia dichi vot ke jok ang thek kot pen ke patini un adichi vivipet henlo Nilining dorik ason anthir thipen kangsai unadichi lake isi salajong pen karjab adichilo lapen EVM along cherap lok ahormulo EVM lapen vivipet pen nangli ko son si vote jokpo kengkam isi polling booth arlokilut vote ke jok ahem arlokilut dampen presiding officer si ballot unit pekarpo kengkam hini vote jok milo Belot unit along akilir abatan along ning ke hangabang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon kengkam ke thom ake era tur klang loma ning ke hangabang puamen adung ake era tur klang pu kengkam pli kangchap alu klang loma vivipet along ke klang kangchap alu aphai lang ignoi haladak nang li ning ke hangabang puamen mate ang tek klang loma labang so kangchap alu achet second troxy an siklang chonji Laso apilo te amina chi thui pen che beng pet si siang deng along che thap dam thot po vivi pet ke isi aki mi che thang klong adi chilo nili inut det pia mekar la pen nili che chini
Kumata phansi vote ke jok vek ma lapen nili theklong lo kopi ma ning ke the klardak chingbar kri ke jok vek a vote ning ke hang abang phu aphan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke jok a hemar lo pen bar be aprang e phong vvpet along patini te kang tha laki ke mesen alam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelan puluti lapen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrena kep choklo puluti polling station abial o aphan nang li men che thap dun pen democratic a raida te non ke nang ke leji lok sabha election inkoira sirkep aput vote chok dun ignon Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Kopia kopai pirthe ke ba long lela ne senghe kangsa matha dam lote ne kayala oni ache the na an si chelo jine Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ingisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, non alok tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma Kalang lo, ke chengsi sopin so la pensor lo phan kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin pinahumrig nun. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you the voter verifiable paper audit trail of VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready.
Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3. See the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experienced trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Non dihin mo piputhot birta long wangthuiklo. Surupathar constituency Kaparlong Kang There ni Phaing Kwada Ner Kaparni Balipathar number Adorso community hall along BJP Mohila Morcha Tumpen Mai Kapa Dopon Birta Pherang Kepen Birta Napale BJP Mohila Morcha Amai Sangpi Bina Rong Phar Pipen Kachari Pon Amai along Alhui Sarpo Man Pen Surupathar MEC Mate Karbiano Dharmas Council EM Jagat Singh T Chetongdun Lapen Alhui Aman Pen VDC Chairman Riso Singnar BJP Asongja Porto, Honaram Singnar, Lakhiram Rongpi, Moheswar Tongpi, BJP Klembangpu, Ramesh Singnar, Block Mandal Mohila Morcha, Amaipi, Sangpi Karenteronpi, Mohila Morcha, Klembangpi, Sangpi, Kapui Kathal Pipen, Chenglok Ongdun, BJP, Songja Po, Songja Piatum Chetongdun. Difu 5 miles along Kido, Difu Stadium along, Ninkan Surina Cresir Kabaninkan Baha 20 BN CRPF Atumpen Patir Piponsi Inter BN Ops Range Football Tournament Thereponi Phaing Koira Ner Kaparni Ada Por Phai Kapa Porpen Kapado Pona Birta Katnyu Sasa Hemalong Birta Napali 20 BN CRPF Pen Difu 5 miles Akimi Stadium ground along Inter BN Ops Range Football Tournament Mesen Pen Kapang Chengpon Abhi Tournament से कैटेगरी रेंज का से बदले हैं आज ओपनिंग होंगे और क्लोजिंग होंगे विद इन 3-4 डेज में होंगे मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग ईमानदारी से खेलेंगे और डिसिप्लिन भी मेंटेन करते रहेंगे Labangso Football Kapatu Kachapati Ajame Commandant RD Jenny Pensi Ingpupondo Kangpu Omailong CRPF Asai Pupen Chenglok 20 BN CRPF along Doana Tumta Chetongdun Bangso Kachapate Kapado Ponalong Kado Kabepen Teran Trok Atum Chepate Dun Jipusi Birta Ribdun Long Ada Birta Bangkela Ponsing Ton Poniglo Dumit Hagme Kurwang Tu